Hadin ke jinge theria tai ke bejrong ka ying darbar ba jong ka Lok Sabha kala menjur ya ka Waqf Amendment Bill la menjuri ni ke bill da ka jinge bun pan ka bakal yang sensyar kayo arspa prabu prangut ki MP kat bagi ba persiapan kidan arspa laipu arngun ka jinge tai kalong ka baklut ba hadu ba ka di ka sarkar pemerintah bayalam da ka BJP kala keleru yaki kam ki ba ka sarkar UPA kala le apo ka jinge lam jong ka seng Kongres Menteri Ketnat Parliamentary Affairs Kiran Rijiju la theting ya kalyang persya namar baki keno ba kani ke jingon ra ya kani ke amendment kalong kumba nyon ben ya ki muslim bat kanwan ra penban ya ke jinga pa japra hagari noi lam jong ka AIMIM ubadairu MP jong Hyderabad Asaduddin OIC ula tar lingkhot lingkhai kini ke bill kum kadak kajing persya MP ke Kongres na Assam ula ong baka jingon ra kini ke amendment bill kadai ke jing har thma ya ke jing darbar bat kum ju ru ya ke riti sensyar kari noi lam jong seng Kongres Rashid Alvi ula ong ba compare wat la ka sarkar ka menjur la ka bor ya kini ke bill handai onda ka seng Kongres kanwan ha ka bor house nam arajar of khandai kan wenglut ya kini ke jing pen bai thmai ki ba ka sarkar BJP kale Barok ki MP jong ki seng pertai beper na Jammu and Kashmir ki persya lut ya kini ke bil lat nyotang ke seng BJP.